أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanasho hatu wanama wanzani, baada mahadisi ya fanyishiha menji uhusu emajeshi waika yao wajiretire vanu izo nanzoni mwambieni kabla rane jaja vanu na jana mjuilizani izanogo zijirio zinu azalingu juu ya ukana hakana majeshi maofisie wahu wa mtawa ngujua ya ukana emajeshi wanu waona utungu naye abuye sinu yajuka ukana azali lelo ngojuka huja ya mekana faharide ya denose kazondo dukana akile kwa ngwarungu wao waelewe izo ambao nizo ambido wao wanu azali uonge na wandu wahe wafanyo haziri lona mahamengo na mengo o wandu wanu itoja wakati watawa washanje ze telefoni warumi wa wandu o wandu wao. Shukrani zuki wangu mtukufu baka o wandu wao waniko majawabu ne maofisie wanu ya zabari mso ujahazini eza jiri hindi eza jiri monsibi ilindaru ne enabi ya azali ya ukana ri hajua ukari mwimilia rirenge voti ya tuhunda rimnika rimprotege harungure ngoze mali tafanya sha eze promesira nikananizo pia katuzifanya sima ofisie wanzuani ya kaulazimuri jokana nga sineze nomination za watu hununga zija rinalo sihindu ngabwana nyasi wa ulwawa wasijini wa hama bobosha hama bapale juzi ele jeshi langa zijali janzuani lijali irihitwa izo izo pia bambi yaho owanadamu wanu otipia waja wa onesa utukifu wao warudi wa ile wa yaukana Lukmani waonesa yaukana Lukmani haranti haziahe hende ngutoteza sheri na urongozo zanai maofisie banambabahe yabaza ngo izo oandwanu ngezi watambishao waile wa yauka kabati tournati nzwani 2029 kabati 2039 kabati ata tournati nzwani aina mwenzanki lizoti zambaranzi hali yauka azalika na upulile zinu wanaba hainu ye baadaye katujwangeje anulizambao banuge mu madendo nondo shanga mjuka urongoza habari tiali bana yabo izo leza tongeza ondaswamba banu odo utongezo azali haile yaukana majeshi yakadaye nayo yakawashili ya tous les jours wakawonana tous les jours au préparer majeshi yanu waja watawa washanjeze numero ontipi kwa jata wa jwandwaji hello kwa jata wa Joandro ajiramba ngabo mnajeshi ya parso mali ngabo mnajeshi ya parso nzuani ngabo mnajeshi enda yanda wa yaulawa hari ngabo majeshi wazali watawa walola rinyo kwa jafanya zinu wako utawa mnyusha hizo niko hamba lelo wanu kwa jatawa wanu wahimi ngwanzo wa usiazali na banu ngamo mlahoni lelo nekewa numpartage video ya ukanga bandu enji wadungu amba rais kanyi wandu aminifu nyanu amba de raisi wa hatu na kerapi kanyi wa aminifu ngabo eze uslubu ngabo madina ya correspondeo ato wazungu hamba ukana il faut appeler les gens leur know-how tel qu'ils sont kanyi wandu ma sincere amjamba ukana puchisti mon qalib le de kaulu we mdo afanya kudeta shakuna ujamba ukana ntwa mine sharia njahundra tidulumiwa ntabili jwa son excellence mdo msufu ngabo yafanya kudeta ndo kewe ngwa mamba we president e differencia sambia voti wano wakomori ne differencia azali hinreko ine mtuko wa parama president haribo henti ya hatu ngufanyuzi yanzao iyo mdu jo hambena mnayo shakuna ujojo ukenti utole swifu mdu bokongo jokaka javoti wa monti ngabo question intelligence ya husura isi sambi au ka msaidie lelo hende hano mvinyo tena na nono wale wakanti nono hakauteza sheri sha wadungo yendwa ba nono kwambo chao kanono kajani kwa mba hindu gujo jateze wandu ya bengu shangazwe serikali kani kwemba hindu yanzao gujo jaya luzo opposition
yede namna none yafanywa hazi sha wandu walo mwenziani ngwa unaondosha hao bonono anu wewe ntina upate kufanya sana ile kuloshari ile lontu chini waka wewe ubirishioni upashia sha hizo nonongo juo ya uka ngabo wandu walo na ndoshe wenji nongo wawade na uja uona mndu mduhazi yenda ya loba hanu bokoze conditions zoti njema utambiho omlalo katuhenda katura mwani jua gena hamu onduduhazi wemdi akaruma comfort alafu subuti bonono jokenti daone le dabala msaidie hilo udorongo yena mnaila ya uka mhemu dekani kwa mndu mshede kani kwa jao badi wandu pia wandu wenjo walo na wandoshe kwati wawade ila pitali wandu walo lopitali ile maarufu walo wawade wala wandu watu na wandoshe basi isinweza wandu walo na kile biwa zambe shau kana hakiboko uparisele dabajile vilo baloke ltsombe kana zia ba yoti question udamba kana hai e bana sambi alo mwade katwero wemndu mshebe basi basalamie wa hea zaya e salami inge mnono kwa wawade anu okamri yake mwade timpaka ike mndu gulalo na mndumsha katulala na mndumsha au mgulalo na mndume katulala na mndume kama watu wala lona oya bonga bomba nomba MST maladie sexuellement transmissible ula utova adabu ula utese fusher shabano ngawana haka ina uzamba ho uko kabati ujo kabati mrume kwa mbori wa fuita jambe tsecho tiwa nduza sambi tiwa jua tiwa jau bali mana nikovumbwe jua bana rumeze ngoza sambi oi de mru wa party wa hatu oi de rais wa hatu oi de fundi wa hatu side ramba oi de mru wa hatu karna ujo utoka argument yondu zivina ziwi rais watu ya jadu tezwa shere na mnayo bakeka basita rais watu ya twenendo amamba imbitwa na manena mnayo wallahi sambinga amatezire utina hata parti desire kanguro banyisulishi na bashar sambike chako video kibale namna ila ta basayen wallahi tallah abonge bonono inti hake zero zamba ho bonono nonongo do tro bonono abo wandu waluno rasha hao na hawara shuhida jana nungu are mwani mabade ngo abahizi wao ngo abalo iho ngabo problemu za hitwa ngabo problemu za marumboni ngabo problemu za ngozi ngabo problemu izo ntipya bonono utujambikana sambika timu ade chabalange na vya mrumshe basi izo tikwa makauli ya bidii yambe shaukana haki woko ela tuhambia uka ja welenda ya mkaza mbedu mebahe ile dabailo olio ya yambie fakri wafikire namna eti ya bidii developer utodo cha manu yetu amba sambigo mwade wale mzee wale fula mbeila tukoza kidaba la fundo ambe ntike twende usoni ejo ndio usoni da yakawado wandu wazingiza azali bali jozi tilole hata bana na mndo mwisho ngotamba wala conseiller wazali ha bantibure ntini yarol azala renge wale vina na wandu wenza tobiambi yo na makonseiller wontipi shakaba timba mdudo na baro katimdulo na baro ho kana ya mdrenge ukibu msaidie manu wewe Harun wahembude nentiyo wewe unupule fusheo sina bahati bina mndu amada wazoka banu wanadamu utina tamba binadamu huisiyo belu akana mndu mshena na wara majana shina na megoshenda no haremwa awala ndani kwa ndoshe Kenya awate ademana kureche yabon kamda siwa kenga mndongo wao madolo le amda tutonunga mapesa hata basi baba nisho tupengari yanzao hizo zile somo hemana kanza jino mabie mjo za jiro hadu za misumara kama mtazijua ni mnike nizo kwezo watukufu mjo za jiro hadu za misumara kama mtazijua mjo za jiro hadu za misumara kama mtazijua abonge watukufu ezajiri wa asumani azali abaringe hama juhamu
azalinge mwali abasanga muhambiyo bwa habari ba amazo kengo ufore mumamzinga jabo daweno wana homa wandu wa hafa jajwanza ufeha uwade ya ujao uri to usila muni abasa ekengwa mbo wewe waweche ekengwa mbo wewe waweche lwanzo wode ulono wadi mune basi singa dezedwa za hatu ngojo fanziani bwa habari haufi arumaksida daweno wana shakutulala owanduwa isawale mwanawe pia bwa habari rohuvaza oro wahupishia oro wahubirili oro pia rohubali yao pia wale mwanawe umkidikidi ulo nuo unja fufuma ubaba ihazali tibaji chau nana si abasanga sina walimu batu abasanga sina walimu na majini na rabuhana abasa watu ila yao kama shetani ngwano na jini shetani ngwano na jini nana si batu kasida makasina majini na mazetwani na walimu na masahiri batu haina ule ndao ngati sichuao na ongo sichuo awingechuo wazungu seu twenda narinde matasa narinde serehini narinde David narinde Mitsuche narinde Sahani narinde Detroit nariseza tuitsanda ngwazungu sata ngojo fagarinde safara lelo bazali wana maji shorungo utawa leo owaliyo yabo kwa chachawa kwa na utawa paka wa hutowe ruha huda wenu wana bwa habari na mumbeshe na mpartage direct yenu ya Paris o wale mwana azali na habari azali banuriza mbao harudi halejeya ngaboda bala tijilla lanzuani la jalani kwa aeroport arungwanzo abunguzo ando mishahara tibaya jijao kabati mapesa arungwanzo heze mafura wala wanjia msajaje bangarizia wa manifestation embajini na mjomone si embajini ba mwabanyi densi enku mwabanyi kanyina malaba bajini mwabanyi kanyina malaba nyanzo abaka wajada bala bajini kwa wajada bala bajini yana mwone selo lomtsedo wana toto wa mafiti na ngarasusu watete wa mrumiani mkaka manifeste ba wodo jirima jarima bontuju abashele jarima rikamba de la mwana hikima ya zamisoma jini shezale lozi nubo ambajini mtukiri mtuona mroka ya mzie ni abo mkeka mfanyizo mwanzo sababu de mnaharamu enda yakaburanga mizema na ola na we enge mkubali nyu ambajini eni mndu nabali shono de abo utota bata mazo fe mumtesho anege ambajini wakubali ne mbaba ola wanatucho bala zonode na mro haina bana dropa risandu ati tini kwa fikira tu andone shele zizanje nambie wa ando atu sawa tini kwa fikira tiyo andone shele sawa nuka utilwaze ila fikira wambao wambilwa ila shele banga mjaza nuka kuzezinji abungebo watukufu o andu wazingiza habari pia no wali mune majini neneno wa pia aono wa pasa aono wa mbaha aono wa mhadao waisa wale bwana habari watavirtish kabati za uzima mwenje monti pesa uchabwa lukumani ambia wanibali wanibe ila hubiti antula inu bainu mtuamini para doktere yaje na mparola jarifanye leda lao ibanu karona na mbuda tu na mnibale ba mwansone de Osahara Ilham dokter na par doktere yaje anangali narendeza tu mwansasa narende mtuji narendeza tu itsandra ya bayo ndini mbapi naribire rende haringo janta rumeri bolu kume banu ko birido da buto tani birida mimzaza banu wado wabidi uri fabi no tawe banu ngari mena se wao bolu kuma yode namna aliyo baba eda baba kumijini bangu mimi mwalimu wangu mijini bangu mimi mwalimu eda ezabari mtoto wa madozungu sana no lembuzi no abasayo emana kutwala dozi no mijini ndo abasa baba jeuri yao zabwana ntimo jeuri yao baba Jukwa baba nga pombuzi anto iliwa na hubinu ubale mtu bishono wana ndo dozi na wamba na mmapara ebana msoji bano hiro abasa ndo michini ebana msobu dele garide ebana mode mazima na taxi na wana viti kamnugo pasha ndo zungusa wauko ana utawa wao tima saramba vya majeshi wao kwa ana utawa o ndo uzingiza wa isawale mwanawe ni paka ni sijue ambia fari paka ni sijue mdu toza siri zangu ena ba amedo baguru andana na wini bangu nenda ndo wali mna Kampala bangu paka leo shetani ngwano na chini
Allah bila na wena mausondo na mparola jani hande cha ibidiro mbeze duwaranzi ebanu gadi bakio hunu narendo haya ser bulukume banu kwenda ugamia santé militaire ashe banu tiyo banu gami dahubin engona dahubi abasa banu kama tone de osikatrom de eyo ngoda tsaindi emana nyware ndi haya mwambia beziaje Docteur mwambia retwa wade wa afya jana ngandie baka mrosiwa ero etasio ihe ntucho mabakaba parola ebanu emalibu yokwantori habari fanya ebana habari la lenda hubilelo ya ugari tzawe buzimbu da juu au gari fanya ucha yede namna liyo bwa komori aliti mwambia ni ukana banu ye habari ngojuka utendea afera eja komedwa wanducho mabeda njide de mwamdo mekare mwana vese kama namba vifahari dena renge kupi ranga lehun tole gari ilo bele lilo na pasha jana na mwede baregele ile jirwachi kabati upasho le gari la heza faralelo kabati upasho gari la heza faralelo abanga mumparo ni bwa komori ni wandu mlomo l'hôpitali ni wandu mlomo l'hoteli ni wandu mlomo bareni haina uto mmona njaba hanu na mtwamba na mtobeza mparo wandu mwambie na mbeze mwambie faru kama za shonga anyongoze mbili za misamihuli hii ni uto wa helelea na tobeza rambi hii ni uto wa mahala wendao na mdoto ndani wandu mlo manzaza mbani ni wandu mlo mbuda juu karibu na boboni na iho ni wandu mlo itanda yana msoma bari ni mlo tunjia ekemono wana viti na wana magari ni wandu mlo Sahara amanga jibara kamtiba ni wandu mlo arumenzi ya henda mchuji ujo pendeza na mdo ngalo na magari ekenga bo mndu ulo zilima juu haulo zembiliza zakta haono gari ni bagele do bahanu ni wandu mlo ntaweni ma watwani ya na mtsobeza raka mripare na mtsobeza mdino ngone yamanga jibara kamtiba babanu uwongo wo usawende wallahi bila ika katulo simo monja ba kagolalo katulo simo monja kagolalo katwa minata mrobasa katwa minata mrubo ustabi hamidu katwa mino wa mfazao katwa mino wa mlisao katwa mino wa mbaliao katula shin parawa charombele du ya mtisimo monja woda budi saifu awada budo pani awado nge mama rehemu mbaya hangu Allah bila Mwenyezi Mungu amdanganya ransi ndaila Mwenyezi Mungu amba waman arada an dhikri inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawm al-qiyamati am nge kurambie mala wenda wasaleju mabanga mina mnabuzi tuo amina mnabuzi dumena mnabwala la tuo bwabari kango jukubaliwa jawamla mitamihuli au jawamla ikoni na mwelewa muzisenyi wa karibu naye uka faharahulu mnabwala la tuo au mnagonzi tuo ekutuanza wajawa mlaya na behamnari aliwenda wapishiwa wa halaiju mano waswali ya ikoni jeuri yao baba jeuri yao basa antijana kasaruma kontratak na mjibenu ndasikira wajirisa mduga rabasa ani muna gane bagari ya na mbele magari yanyu baba waza mtoka shema makatikati yanyu dawo na madozunguli zabari mwana sana magari mdo pasha na magari wa mabombo na viti na nere pasha magari wa habari pasha makatikati yao wado pashi mama ukana ngo riwadara uriwaone yakwana uri na watawe hata basi ange zabari mtu upashe magari yanyu madozunguli zabari ya ruma masuma tima wallahi bila ngamure gari ndao mwanzaza wa rendo serehini narinza tu itandaya ashe narendo ha ilhamu narendo bolukume banu kwenda ebanu ko birilio wandu da wapi utoto ni birilia mimi mtazao ebanu wanamsuamini wanu abonge jana muishie director ya jana wanasho hangu na wazaza hangu wakaumuonesani ema hadisi nezendongo wanukofirika kuli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuoneza ngo azali daino wandu hawa renda watori udiliwana nyasi ritona majiri tona mwenja torengeze maliza komori atupashi yambiyo endana kujata basi juzie mwanama mtukufu Abu Wasim Zahid ibn Ibrahim Abdu rahmatullahi ala walidayk wanda wala mbaqwa kan Allah yarham walidayk
amba wandu ume walo komori yabo haswa wandu wa politiki wao ganyi amamba yizama sarambafi amamba yizama sarambafi wandu wa siasa ne michomba yulo yabo ya udiliwa ya fungiwa ya hidiwa ya toloewa wana muhazini watuli wa bahindu watona ndogo amamba yizama sarambafi nafami ya Lakimbichi na Uganda ya toja ya msasa nyenyi yabo wamuulilieni wamfungieni wamhibieni wamdarauni wafanye chao alafu mbaki kweli mleja Facebook majamo ye nyanya wamba ye msaidie ye bajaja gotuona ma Allah bila maana masarambafi uksim billahi wandu wasia sawa komori amana masarambafi yabo tinjia nai Allah bila utuhisi mdume komori chujawa tonia ingeka mtozi mena sinifani wa bana shapoti izo yabidi ujuo bopoti ulola mbushi ngojo jwa baki wajirende mtandu yamada ona na ndoba wazali sheke ufanya ndini emale nyumba udi Yosef rana izo pia tsanga mzijuo no mala udi yo wepoti baadie ke banu waja wahai komori ya ukana kawana uparo joka chef d'etat major kawana uparo joka rais kati mumtuje ya wakati yo namfanyizo manzao sha nkini mtwamine ke chef d'etat major joka komori ekari hunde yezeka ekantina humtaro mumimi wallah mese ngujonde mamzinga chef d'etat major joja komori yinu bana mabia ni wa mtuje ngamona wizo lukumani yafanya udai na habari na zalina na fatihu dubio owazade walo bonti juyabo awatoa shioni wonti pia adubieze maliza he komora zirenge pia abara dubieze maliza he komora zirenge pia adubio atati wa ngutu shawa uzoza hao daone emagato ya hao enye azala renge zemaliza he komori ngutu pa champion enda zitambaza hiyo lukumana dubio na komori ngutu wafuma ila hama dubieze maliza he komori ne misada ijoba no irenge entiatu izama haruma balene na minsame njibwe mwana isogonde haizo watukufu wanura zido usiku wa jana na mke haruma zeduma barisa rinjila na zibani eni ujua ona hiyo na torambia eni wanzo enti ilawe mahala ni ilio na atori juliza basi na atori juliza ukana abufa azala bilonda da huvindi ila hama bilonda da huvindi ila hamuka tulenda hazini bwa komori ila hamuka tulenda hazini amuge wamtuje mdaza kamona wazalizwa rirenda ho wamtuje mdaza mbulia azalida ino wana ne mrumsho waranga nye komori wazabisa haruma malene watoa wandumo hazini waua wandu wafu walisa wandu sumu waleme wandu mizinga wafungu wandu ngamonao nyima fundo wa komori madaza ezionda usambi ni mafundo wa komori mdaza ngamonao ezionda usambi tuwelelo wajiperimete wanjia haruma rezo haruma media shaa kairi desire hana sambi wamba nge na partinge na wandu Allah kai wala waripartu na desendongo sambi ya kahambazo bala ya ukabala kati mwade shabala ngwanzo ya numba ubu twabihama za kishenzi enamna hiyo zendeza ruhamba kabati mro dubiye media ila ndo alika izubizila wazipaso pasu wamba bali sinda sibisi ebanu wandu walomo l'hôpital pia wandu watona ndo ashina ndo umi d'ailleurs omo jwalo wadu ndo ndosh ya mungu tojo urengera is muhtaram washewo usubutu ambekana wonge na vyanzano ya numba mtuzisha wakati mwade ka numba mtuzika ndo mbili meno kabati mru wa ujuha ya metijao okay namkera vibati mmeani watije mru waju wa banu au mru karibu na sambi hajafanya mna direct awaju sa mna kiritasi anzi ya sambi na lawe kamjua ule dala ono ile dala ndo linondonzo lifanye ondwanike video ulo wafe récupérer raisi wa hatu kamushiyao ya uka emalene ya zaline ze anvio wanumdo wakajuzi anda wajira anvio ijabo irudika ujua jana ende sae Allah bila na aboke mnuwa wajira anvio ya bonga abo ekabin kreo ngabo
équipage, pilote, Emma hôtesse, Gabwe Cairo zone, Gabwe en vie, oui, ils se sont typés. Enti, haizami saru mamaleni. Shabala, namkeradhi bae za jirizila, wala wajua kasi wandwa ibata si wandwa. Awinyo wandwa ibata ni mwambanga mwani liya usambende. Shaila engola mdu lo hunu ya banu wa madazila, filaji jaruma mashuhili ya jado filme, wanandwa lo hunu wa aruma, mdia jusubuti ya ja ariteze sherite na aruma mashuhili yao. Somfa kwe kame telefoni ya hina ipasu, uko yoti kamera shaili telefoni. Mdia jusubuti ya ja kenti ya dori la pisa, mjofiri nga bo mdu lo hunu. Namwede ba mishana, namwede sanyo. Abajonda za ebo shayo mdasu jom nambule passport au mdi arange telefona ye pasu. Shema na wale hiwa fanyao. Dabo wajo kanyisa mju fanyiza lazima. Emana nono ya perimeter ya bena mnaida dokana ajwa kakabati mru mmeko mori utuamba yewa sambi sha nono ke jabidi yake na telefoni sema. Emana msaidia jone da ino mvinyo ejairo ngo akata paro na mvinyo ya unamdia mkausa ya mtamba azashe hitwa. Ba yene mani amsaidia ya subutia ndado kanti yamba beti za madazili. Kaja parono atamlevi utujo kabati mdo shudo haono kana uo mtamba za kabati ato monani. Dano vinya jangu la pizo sambi, ulone komori kamili, ulone parte kuu, yaso ulone wanazi pia kabati la ila mnyezi mga makana tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta. Awenge izo wanzi ya juwe na juwe utuanda na tijue. Shawallahi tallahi wa billahi azalingo juo da ene fami ya ukangwa na la merde. Na mdone masihu eke mmono wana viti, eke mmono wana magari watona nimero. Ngwa ho Sahara, ngwa soitandaya, ngwa enda umbuda juu, ngwa endo serehini, ngwa endo mituje, umdafana ukaya oranzi, ibo maharibi, na mdonga le wana magari wenda wapoze nimerone, ne video na zila, henu uchoona mbaba hanunge suirukandu, tawale ngwa enda autona mna viti tola utona nimero, au na mbeze mdambi. Mabanu, warichukomja vertisha utoa tahabanu, waisangwa juwao, warumu, Junaidi warumu dobi. Muhammad Ismaila warumu prokireri, warumu msaidie. Waje waonane na wandu wanu wa hadisi. Wahewa saa, shabanu udenonse demana watra wao. Azali hajua kwa wandu wanu watra wanzo wa mrehitwa. Warengenti, wairejezo wa komori, wambena mlisamihibu wa komori. Yesi nuke yansao mria jihada mbeba ni udenonse. Wai nguzi juu. Ewe haka utawahane gejuza basa. Ato jokada ina majeshi, aina usikuwa kawaishia. Aina usikuwa kawaona. Ekutona kwa Kolombo. Hende a blokize konti za hao. Ata watu mjibu wa bazi telefoni. Wabohe magari. Kwa tutinu wa mafuda. Ababa wanuwa rupartu. Aina wanduwa na magari hao na mabombu. Aina wanduwa mabangani hao. Aina wandu. Ujotende hawa hilo ni mwanya nyabu salamtu. Chasinga nobo Mwenyezi Mungu urambie famini ya ukasalam tukum jamia ya uladi al-kalb ya uladi al-wiskha. Ngia batsantani mwambia nikana encore une fois fundi wanyu mwanyanyanyi raisi mzamani hatezashe kabati fundi ya juha yambokana. C'est pas bien ce que vous êtes en train de dire. Nando subuti mbauso raisi mzamani mwambi makaulu hamada ya abunge watukufu. Elazimu yo mjuwe ya ukana vanezile razinu azali daene mwana azalinge mwade anuka wandu waluwa wade wori nari mwono wa alemani afisa wakaba nuvota si au wajao kabati mrule na kile abase shahula wandu wala one mihima utuamba kati mwade ngabo mjomba watu mikoni ya bale mwanya nyao enda Tanzania dia fanye tretu mabahema doktoru wambasha wanu ulo mwade enda we wandu wanu isa warambu belungu zimzwani jesho hao belule jeshi serehini vuvuni wajua ya ukana umwiso hao uja ina mje mdo jeze sararu neze sani ngena mdo la hai mahala mwendo mwafanyeza shuhuli nafanya hizo mwado fanya basi
ngena mtie magari za sire ni dojo kanga mwendo misame huli nga mwendo fumbuni nga mwendo chao mtido sasa ya ate zilera na mdola ha afu kamna kuzifanya ndokana wanaba haweti witi fahari mitfa chiro chukoro chao banuzi instruction nikiwa hozo halafu ekamjilo akamtusubuti muhamba ukarinjilo arire ndo ajao samwe namjo pasha wana visi hata mdo pasha na mabekani na ambulance na mabeni ya mikate na hizo aumde anabiye kengudone magari ya hawo yozungulia amade namna ka uzungulia yo abalia kabatsi so ambo o ampishi yao o amlisa yao o amfuli yao o ampaza yao o ambali yao pia wandu wase wale mwanae o wandu wase wale mwanae habari haina maharibi wazungu so hata gari la lao da hubi banu gari la lao itsandaya gari la lao watu ashe gari la lao o Sahara do ila na rendo o anukuman unda ashe kaidire ndo o hayaser na rise maduzini mitami edobi fatihunge mitami yode namna walio yao ngena reza tu mitujego baula hulaka sifiri ulaka agena msiema gari yao ere wangu mbajini rongo hamu ungebwa watukufu banu ranzide masiwi ya jana ngari watahao eujo waona na torambia bana eujo kala pitali hawaono eujo kala bahanu haono wabiri mdairarambu na mbezara kama ndambio kana wabiri onda mahala kadha eujo pasa mna taxi na dutsunjia na mdu angalize nyidoja o garini jo wale ne maila cha utsunje cha kala babi namna ila mdu atsunjia hamma tsunjia ba namtulilie ba ekaka na mahakume ba hemitanu isari irenge banu hafikira ba hienda bwa bari bale unga mwabiokana leo jinungu wano na shetwana wano na jidide do abo zingara zembingu atakazikara arudari zingare arudiri zingare zembingu shale ukarija upulili abantu yoro ejeuri yao mwaba ejeuri yao tuna haya premier dame do pasha wana vits dinamna bosta sana mtuliliye ba wanu mwiso hauja likulli dhalimin ni haya haina dhalimu ngena mwiso umwiso wa mshenzi wa usauja anu emania lelo mto wone siwa mahala ya tomro ya tondolwa do washenzi wa ritraisi shabasa kabasi ujori traisi tena ujori traisi abungu to ufara ere mdumsheno wana safara leto ujori traisi banu ujofara ere mdumsheno wana amge abo namke haruma zedumwa ba azali harumu wandu wani ti wavumbu wabandu waje waona neno watukufu wanu ndo kartoa mine azali tena paske haritraisi ikasamiadi Mbanongo ijo uvukisha azali de kahatawa awaju so mhono habakati rais ekati nizo eriparisana rirehitwa barum parsana jo mrahitwa bas bede lijobu bokumuri bwaza ekakuti demisioni hawa tawa o parswangu wanu watondo bawo o parisa ngwa jo hutondo kabati mahadisi kabati aminifu ekawa parisa wa wewa bawo parisa ngwa jo huwaufi bas shentingereje yo wakomoridi ngosi ça suffit uangamize ntiaru mamalene urenge utowa wandu mohazini pia usi abo huwa wandu wafu fungu wandu hibia wandu baba isabaru tsatsa yao bwazali emana usojibano wetu mala wenda isabaru ngopasha wanafiti na magari no jitsatsa jeuri yao bwazali alafu nyinyi wandu wa siasa inamshoda mwele mala lemfe nyinyi zamba ukana idha kana amrukum ala nisaikum fabatinil ardi khairun min dhari eka wandu umene michompa hiyo wandu wa siasa kweli o wazaza hatu ne makoko hatu na wanasho hatu wali wasubuti yo waje mpoze hata wafanye manifestation michompa inu kwa jashinda wafanya manifestation waulwa wafungwa watobo haze voti onsi pia wadisa kwa bidana mbarenge
table zamani wa Misri mbado bole bole mashe wala ho ando siasa bole bole wallahi andwa umemulili wa mfungi wa mhibi wa mdara ulo manya wanyanyanywa ulo wa fem tolo mo hazini kamda shilo fanya ndogo o wazade wa mbajini kwa jaona ngamona wazade wa mbajini wanondo tukufu kwa tambe mana matu belu ge habo rendera wanena mana matu ge habo wamba ngarendao irari ulilie mwana ngarendao kali somoroni wa debarka tamoroni wazade anitu kwa lazimu andu matomba wa mbajini wa watuze kaduzala sinemi haruma wa ini kwa tate wanu wadukasa nyi watate wa mbachini na mregeze juba mfaye mregezi romanine mabubu yimniko wanraume wa mbachini waduka yao Allah bila wanraume wa mbachini wanraume wa mbachini wakawa wanrashe wakabunjiliyo la wanraume wa mbachini wede wasampanyi wa watolwa waulwa wa mbachini wabohaze voti lelo mna mwana wala ulwawa o watatena na ruma koko atangwa ruma ba kwa na ushindo kanti na rera watesalini mshindo na ruma koko na ruma tate na ruma washila hanywe kweli nyi waitandanga nyi yabo nyi wabamba onga nyi yabo wamba jini wajuha wandu washo wamba jini wajuha tawaje moroni wajuha fanye manifestation wanu wala wahaya ni wandu wasiasa wanu ibanu tinjia naye utinjia ndo kwezi bami ando wamba tinjia naye Munyi baraka, fahami, barua, nikiki, sufa madibwana, ne grupu yotipi, kwa ubamba ona itanraya. Nebijia yotipia, wa uliliwe mabavu ya upia ya uliliwa, bahiwa omakoko. No watate wangu hapa chini, watawafanya manifestation yabo, kwa japorofite watu hawa wadunga. Alafu wadunga, wanuka mtusiri loka riburende rafe. Ebanji kamsona haya kwa wale hule waje wa manifeste na ibuga nyiyabo alafungwa joinda wadaze walale wafe ekewa ishia mreda no mvinyo msaidia no mvinyo noni hoti changa yasafi namna wewe waje waka urongo mimi nitajibo namna noni ya rongo ebani kamnafuka mtufikiria sambi shanga bakio banu aina utafanya direct mda maka mjubu yo modemo impirime wana mafoto wa sambi ekemu enero na modemo ule njugumli c'est un mafoto wa sambi la santé n'a pas de couleur la santé n'a pas de page la santé n'a libéré sambi Bana mtoto yalo hindokana enge Facebook yinu mtu abano ko yoshiliwa wallahi watu kanishilia radihali bana na mafoto rais wanyu mtu kangu fo no tu maana nono yasubitia daka utafanya sambe namna ila uka sambi wakati mare uongo ndio anemba mtuzi au anemba ubu maana kusubitia meruwa medazida dabu yajo kana kabati mruwajua kabati mru karibu na sambi ujo mtsabaze maana au yafanya ya mfako telefoni ila yepasu ndani maana bina mnai maana azali yaransi wandu ambajini pia wabo hazevotezenti pia enda yakaweka Fatima Mzee Saidi amfunge sida batokana wewe Fatima Mzee Saidi na mwambie wandu ume wambajini na mbebe wambajini warengeze jubaneze kantu sala sinemi haruma wamnike ni mdova ya nyinyi bao mwanike magauni ne masalu kwa wadu wandu matomba walo wonsi juu yao bao isa wakauha andu mazazi Allah tembea head de kweli wandu matatu na wandu makoko watu chulo enda koni wandu manifeste moroni nabo wandu uliliwa mabo havoti kume mama fungwa matola muhazini msanzi sonyo tipia kamdashira mafanya bajeste na mimi ebanu mjibaraka kutashilo tanganya wazali watu chini wa wasisa yabo wahonesa wafanya jajaja wazali wale ebanu fahami kutashilo wali wa isanda wa wasisa wale ebanu barua nikutina hata mtu moroni ebanu suma bwana kutashilo wali wa wasasa nyabo maduba yabo kweli shawano wasali wafumbuni wangu hao ranti fumbuni atawachabo na mwele mabadili لا إله إلا جيمو المذكر كالمؤنث والمؤنث كالمذكر نمريما بديليزا nguo mshanja made major kwa sababu mpira aina ndo watu wambe na mkozi nomvai ba mriari ile shahada yafanyia shakal ele tom manuka la ni mriati vangu emna mikiro ya ila tambe ban le rantile longa mi mfanye tena kim namrima fanye tena kim bati wano video ban washide la lillahi wa inna ilaihi rajiun watate wale waimilia na kimude mdumshia bale wandu watate wanjia ushuli inna lillahi Mwenyezi Mungu na uhaulie bo mwana shawa Mwenyezi Mungu na uhaulie ba labani kairia yera hanu wandu waji kairia yera hanu wandu waji babila wandu wahimi kwa dugo utse haruma ndugo mjao ya ukana mengo ni mweze rugo mdia laaniwa au duniani mndu mmeujenda mndu mshe na mndu mshe ujenda mndu wandu wahimilia na kimu kwa dugo ujijusano jiwamba
ngondo yazine yabatendeke hama namone twabia amadazibo kumori abantu abotizambe shele utijala pisi ha utizambe tijala pisi namone kamsona inna lillahi na ilaihi rajiun. Alafu wala watu wadanga banzo ba ula mndu wala yafi mwami ngabo wandu mzi yake kafa yama bien kwa wala wana umeda wapi wala yama bien kwa wala na umeda watu kwa mndu wala bahinga mwambia wani bo wandu mu wamba jini mwana hani Dr. Salim Isa Abdallah hapo haze voti njamkana bujilo namba jini mndu mmea kamba jini hafu yo para Saidi Hassan Saidi Hashim mndu mmea kamba jini hafu na mzikaro mkabaya na ile buru kutubamba mbajini ko jada ba bajini ko jada ba bajini ko genda bamba jini kwa mafilosofi warufu na masafa ulado mjini ha Rousseau na Einstein na Montesquieu na au pia wala mbajini atamedi shauki na au pia na wajendo wala mbajini pia zaba atamba etambo yeti mbajini na mwede matsubo na mjubo wazaza hangu wanasho hangu wambajini aswa wafumbu na mwede ni mdo yambia mdu mbayo kwa mnike nkandu yuwa aina mdu ende ya renge nkandu abali ya vae mdenge masalu vane mabubu ne ziroma ni mniko wa baba wana wajomba wa deza mbakisha na abasa mizingu jo mnikaneza kheri mizingu jo aunieti eni ujo na abari mpapa hanu awa ono azali haumba na mbeze mdambie ba abara wajusa mu shada bondo so dwango onda hupi wonde wadi sopani ihobo yodi hazilo na abari nganzo ndo pani wondo basi eno eri zimo moje bo mama ashe urati ndona utizimo moje gojo unaruko rekati zimire kanja simantina hunaruko kadisi kana mapesa banu ntiyo aona wala tina tupata mapesa mbango do Dubai wala tina nika ndini ya dhahabu hande urenge dhahabu yongi yonda ezindu zangu ngizoda ebana ndini yako kiyoda ebana kuteni liba opani odo budu somshana niyo odo budu chao ujua kantusi wandu kairika mwambia prepare bazofera na nondu ya baba amantoneliza kusahara ba hununtu amtsojo na mantujo na ndohun una magyo mazetwan na mantono do yabanga do haila hamu do hado bi ilili prepare amado ha ya seri mana hangu docteur ba mantu ya jani bi metasio ba ihe bo ile hanso ntso ba ode mdu ko fanya mbali josu butini ile mimi bolukume banu kwa meda bolukumani inuti haki ebanu ujago biriliyo wandu ko nijo tsemi mtatao ebanu kutona kama mtu amini mro basi para zukiwa haujue malaliyo ebanu yabitsa mehula ungemaluzini angeambia wale mtuje walipisha mbafuri hapa na mbafama ngabayo ndio nazo njena hadi ase kartuja iho ba ariwandu wazijo kangara nzori jeho aribano wandu ngwa vuvuni ngwa rilinda na manzasa ngaredo rarla liserehini ngaredo serehini chakarjambia mtu ase ngaredo itsanda yabo ba ari yongi wambuta ya jersi jo parisi wa ihori ulo yode namna habari ya diobo komori jivenu yabasa kala wadoka na majesha na masaramba bado bana miotao walio wanwa raume mawatania mimi poka ni poka tijo mrudu ngo nikafari za rwezenu basa tira de amwalimu abasa bangu tira de amwalimu haina mwenzanki wallahi bila haina mtu mwenzanki nedea uzisi wandu wafanyo hazida na habari pia re majeshi re mazoferare wabia mwalimu uzisi kujo mwambia ni wodo mkidiki dialo nu eri pashendadi lititengele hunu watijojo kanka si hunu paremna viti wala wando biuchi beza
na rechange abonyinga mjobira wanda yo balela hatu sofi wa ondwazo ya uriona ni do libale ubira opanda ya mahame manufati ukeda ango ya Zakaria haungo ha ngo handovi gemadusina uhende sahe gari hudunga waida wabao gari hudunga wao mkubala ukafuta kubali kama gari jwanze ndo zijirio mkubala kama mkubala abge wanwa anjia wanwa basanga mnikoze ordre jia utamba sembali jia utamba sembali. Allez, passe. Passe, non, c'est bien. Ça va? Ça a été? Ok. Attends, Non, n'ouvre pas. Laisse. Je vais finir là et je viens chercher. Abongé Watukouf. Pourquoi tu l'as sorti encore? Je n'ai pas sorti. Tu penses que c'est comme ça? Comment on te l'a fait? Ça va mieux au moins? Non, ça fait mal. Mais ça va mieux un peu ou non? Ce n'est pas amélioré? Non, je viens à ma chambre de couple. Non. Abogé Watukouf, restez là, ça fait. On va partir là maintenant. Ok, ouvre. Ça va? Tu as mangé? Tu as mangé quoi? KFC. Allez. Tu as mangé quelques poulets? Ok, attends, je finis là, après on va... Ah, ils ont trouvé... Non, éloigne-toi, chérie. Et... Le tunda et mahala waliyo ni wandumlo itsandaya ni wandumlo lawin mlo serehini ni wandumlio Sahara na mtuje mpambe habari ni wandumlo Mwanzaza aida mlo Mbude na mozoni siara kamrambia mahala waliyo na mozoni siara kamrambia baba nuri waroshe abantu karto warita vertige eni ujoona gari na sunjia ujoona mnaviti bo masihu ujoona nambisaidie bantu babanu banu isangwa do haina akati kwa kufanya mabunjilio na dua ezembuzi zakayo pia zisi kabo ambao wallahi bila kabo ambao mbesengulwe nziwo beso wana wa warahitwa pia ngwadungo wayenza